आज बेनिवी डिस्कशन ही ओटला इथुमना साथै में honest la itum samai loyal la itum samai kakatha jene itum we alungli matikcha lakaina successful kasami kalachui lakain kagami he tang la kau kla kachu maramli ining sexy Yui previous video chili temporary mindset with maramli inihni thuklakaina na sekar ko ara nana myang saka or kadena myang saka Yui previous video chili kayang milo ara temporary mindset we jana shift salaga permanent mindset li nga cheka khui we maramli nga zekai dei kala nga chei khai wi thili thaga next step hi king sani klang da kamachuk sang sa kha hie na sang sak ngai hi plung ro kila maning nei kha hili akhale dale ini ni wi le yang foundation le ka dio ka rectification chili correction quickie gi khlai itum nai ne error ka ga atom li ava wali ka phen maning ko hi kharnaw li ka phen maning ko kho chat na ra ka hai khlai itum li now the ga jena helpful muksa example akhli item li hangzar lakai inili hangzar lakai tui hi matemek paim ko malang so paim ko taku yena satki gi ko kaje hi tada nalila ilila hangra shum khai tui nei hili item na misinterpret sa khai ne ya stay humble humility kichi item na data interpret salaga limitation ba fa khai ngatai hangai na pting khui laga sathui khai yang humbleness with true meaning bajli phap mata khuila ngatai hangai na timid sathui khai balung masang phutla sathui khai chika malang solo jomu mathem rek lo jomu lagi thumui them krek lang ka so he thum society na khalat tak le he wang tai hangai de mia khana classroom le question sak vai ngan ka tam sran yaru shang li zat laga event li mia khana ninga la khang han taran ithuma chile lang ka so bonda them gre ko honda cheda itum le da misinterpret sagai khale yogi da hipahi etres sa se ni hipahi le machuk se ki chi hangai le a che bayang jenara chi da ramuman la ga itumwe careerly rang jena itumwe growth van khadam tran maning ka yang opportunity khadam tran le mangali ka shock chila trino yang na sampang ran hangu se shadam le hesitate sao yang na thaila la ina thaibang mai khar salala iwi environment iwi company we along chili stand out so say kichili hesitate sa khai itum background ati shoda itum na ringa khai ati shoda itum li fit in sa khai ati shoda inigli hiwi issue kachung khalai le ko sena ina ukanang lakai na pning ko khui akhalai fe yang chibla khigla chilaga we
and not worthy for more. Kachihi itumili zango. Yang hila kasa ino yang munga ang yung lisa sari. Yang itumli jamsada na ili nganui laga directly indirectly fit in sa kaiba business kasapi hila katong more kashang hila more directly mang salala hi shongwi more ni giju tioga yui laga sha kai yang he kita yu bangai ne itumni zachi gai itumni growth le itumni success saranje itumni deserve ka sa de mo bang kshong he kchung kale jika what you think is what you become ina machup takle chili lang da masabai na yang ina kam chuk chi rakshok na da so we confuse humility with limitation and he pahi sakla again a kui laga he'll rectify sakui say he hangai lego chui bangai ni many of us even after years of hard work still live with fear. Yeah? We stay safe, we stay silent, and we stay stuck. Himachuk say ni himachuk lak say. And the humility, kichatam certainly humbleness, kichatam certainly I am nothing, kichimang humaning no. Yeah, I am nothing. Kichimang ni the kuchung chai to ma pning jilla. I to my context like yang certainly pong sharing and as hante chili na I ever he sate jatam certainly na lithium correctly the quail. Jenna na sate Asian sala I ever jakam satim ne the salo jika sayang gay jiko chibaji accept satu jenna chi in the putting the flavor of humbleness it's about saying I know my worth and I will still serve. That's the true definition of humility, humbleness. No we kahor nana sakataiji nana sakamba mo sakumba mayagava na to live around Johra hili purpose chi ma pai khai lai ni sathe bu more chui bangai na ada ina hangangai na li humility and greatness can exist together. In fact, they must do that. And chi thara jagava iding ni we mindset iding ni na phning da khle hi iding ni we believe hi na che kui sai ke che hela hangai da khle nya je kai ni ada ha ko po gai na we were raised to stay small. Tree line a company big dream kalehi the more we dive in tapu we dive in he went a kanchok say he hangai just imagine it's some town all sorts of the clipping the by yarangala being the by every dreamer that item the decide salaga I agent tree the small thinking, small dream by Huena can't joke laga. I have to start dreaming big. The Gadong when an Ningan Shiva imagine it business kasabing leadership quit living no it will be manga ba mi car legacy you wish it kasanne Jenna the achena twilaga nala ila permission me say kalata we have to give a permission to ourselves to grow bigger than who we were before and na ina teola ka da bom shon na ka hi itumwi mi yor mi chatli kya ka vai ki ga malem ne
chimang maning la na ina kchunga sa shap ki ji ran so mi khai sa da sa ka ot kchunga ka sa ki ji ma sa ka na yi khala to we potentially insult ka sa ne ki ji la hangai la ya you know hi we maram li thuk mai da na la ma chuk mi lo mu kha ma chuk mang maning la ot sa kai na la sa shok khoi sa se. So let us dream bigger, build stronger, and live fuller. Yeah, that is what I say.